Assalamualaikum. Bizning fond dagı doğrusu ötüşün ulantuda. Bundan bir qancha kun murda Ayturgan qarindoshimizdan qayrilov videosini tartib ketganmiz. Hozir ham hajjatlik videosini tartib olib turamiz. Sizlerin yardımınızlar bilan bizga çoğulan akça 21.840 so'm çoğulan. Allah taolam sadaqanızlarda qabul qilsin. Oxiratda to'g'ri bo'lgan savoblar bilan qaytargan bo'lsin. Ayturgan qarindoshimiz yaqin qarada shu Turkiyaga operatsiya bo'lganga uchib ketgan. Hozir ham shu Ayturgan qarindoshimizga ақшаны Qirg'izistondan qatorib jo'raymiz. Саламатсыздарбы? Кызым доктор Айнал Айтурган кызыбызга жардам берип, акча топтоп бергениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Кызыбызга кайдыгер карабастан жардам бергениңиздер үчүн Алла ыраазы болсун. Ар дайым бар болуңуздар, көптөгөн муктаж жарандарыбызга жардам берип жүрө бериңиздер. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Yetimge kamçı götürdü, cesiritin otun öçürdü. Жалгызга kamçı götürdü, anan jardınına otun.